Good morning. Ngasi se sagun se nimit ko sagun se nimit ki card ki message yeng minar se sagun se nimit aham bada khoi gi number ko number se 25 leire ko aduga color da na khoi na sidna ba ya ba se hangapan machu sana machu gumba kai gumba hai tare ko maina card machu sana machu gumba da mai lok thu e ko ngasi gi oina adu sida leiri ba card sing sida gi ahum khatang lok thok jage ko ahum se card number 1 se leire card number 2 sida leire card number 3 sida leire ko amma khanbira se ko aham bai se khansira ani shuba khansira traga hum shuba khansira amma khalla se ko first card khanba ngai yenga se ko first card khanba ngai gi oina se lai se hai tar khatang nuai taba gumba kai gumba leira ko ko loisan ba khochan ba adumaina oina oiba do thawai nuai tabe ma tawe to problems ti loisan ba oina oi ko se sina ko gi aham ba number 1 khanba ngai gi oina leira ko number 2 choose to ngai gi oina se le ko emotionally kitang pain hai te ngasai gi thawai nuai taba khotaba ama leino ko adumaina adu su lei adu confusion harsne ko kenom tong matam da haidi confuse kumba chatpa khotpa hai tare ko thabak se tawdo leraga so haidi kai tawdo no khoto na habi kitang confusion mode ta lei ko ngasi se hai tare ko chamam na ba har se samna ha bada da thawai nuai taba gumba so khara dum yaw ko se lai che ko last ki number 3 khan bangai gi oina sile ko wakhan shanti de layo ko haidi tumin layo khango kholo kaina dum have the patience layo have ne sidai ko hatu umba kemta taw gono shaw khot pa yari ngai control taw ba hai tar ko sile ko yamna dumaina si se maintain taw ba ngam ga di hai tar ko haidi aphaba nungai ba se dum la kani ko haidi shawgat ta ba phingat ta ba khokat ta ba suguma mayam sine ko se lai se ko ado si sina akoi gi kaino oire ko kaino card ki message leire shagon sen ko shagon sen se ina mamang da jo hai bu de ko ko matum gano kot kano kai ablo shagon sen mi che yaraga di tumbi gano ko reason aina marak ta di hai gi ne dong si sum explain taw lerega di video se a yong na sangani ko duna yari ngai nupi gi na harga especially shagon sen mi che hai di ko lubi da ba kopi da ba hai tare ko sum aphaba amuke na sum punsi se na tra imung manung gi phaba gi ne hai na khalaga du mai na khalasu ai ko aduga timing sai pe yenga se ko ngasi gi na timing aphaba se kai kai no hana manga ga minute kunthra ni thoi da gi na ko taret ka minute ama phang lere ko adagi mung mapan ga minute yankhai taret taina pung ani ga minute kuni thoi phang lere adagi pung ahum ga minute yankhai ma thoi daina pung nipan ga minute kuni thoi phang lere ko aduga nungdang gi na trama thoi ga minute kun manga dagi na 12 ga minute yankhai taret phang lere aduga nungdang a thengbaina ani ga minute kuni pan dagi na pung manga ga minute kun trama thoi phang lere ko sisina khoi gi ngasi gi oina aphaba timing ko adu sid lere khoi gi daily card message se ma'am thank you